Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Arlongboti phonglang somati borpung aratatum non puanta kemise natowar chileng dun long lipinlang. Lason sila khakroi plikor kanthi constituency ke parlo Arlongboti phonglang somati borpung aratatum non puanta kemise natowar lapen. Ason sorkar pen akirap mati kaching thur amu development kelhi lidet pen ajok rat kai ke amata kisung jetong nang bomla. Son sikedam tang pai ni phaiser ke arni Arlongboti phonglang somati borpung arado anatum pen towar chesilam ponlo. Lasi tong sekot pen karbi anglong otor mouse council keja kethe kiding atum prabjin pen karbi anglong arat ning ket hipik ake hai seyam Dr. Tuliram rong hangla pen local MSc Raju Tiso aphansi rong arat atum pen towar cholang ding lo pusi pherang kya thengno chethan ponwenti angte pini na tum la so asai kiding pon madela towar ka do wi islama putha along mang kina tum la sokar pen dong la pini jokar ma mande na tum rong arong tin pen dong la pini kiklem lo na so kam nge nili tum pini kiklem lage jokar puta kali thang ta kali sitame ne tum ke chi reng jile reng sitala so to waran cholo thela ke niwang ta nang kok la pen te chi sitame bolwa sitame ke dam ji la so to war han ase apong sitame mi thang si la sonak tha ka to war la pu bai la pen sager tame dam no da posi nili tum choprang tame bonai lo patai ni lo la pen non pen pini tame lason kana ngethang si kuching wai pen rong pen rong ni rong thom pen chingrum si pini aso to war heno perfect kana po keng pen ke dam anda phere mi posi nili tum ngethang ching wai pen si penap si tame hi thi lo ni halang so hi thi asini tum aso to war pini tame ke salam po angte nang li bang arong bang ya khelan terang ro arong rong kon bag bi la pini la so sai kiklem long bang rong pline si doi pini bangke ne tum lan si par ju ete West Karbi Anglong Labour Union wana tumpen ingdeng Troxike Braner Kep Independence Day Mission pen Katalondun West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo langhan pathua klam along pai chikloni phai khrei pho arni West Karbi Anglong Labour Union wana tumpen ingdeng Troxike Braner Kep Independence Day arani mission pen Talondun India det pi arlo kadokawi India det pi arat atum setami pai chikloni phai khrei pho arni lagi India det pi kejokwan arani pusi ningkarong chipi pensi Independence Day Talondun bomlu lason thak si West Karbi Anglong Labour Union wana tumpen setami ningkarong kachipi dun pen bharat kejokwan lapen apran kedam tang atum aphan chiki mojai mek peman ponlu laso along ada por phai throk sira chitim apor pen West Karbi Anglong Labour Union wan meipu manop kramsa pensi India flag pangjar ponlu lapen laso phi West Karbi Anglong Labour Union wan secretary arpu kimitami chebat ponthu nonaki mi West Karbi Anglong Labour Union wan secretary laki Dipanjali Amsi aphansi arpu kimi pek ponlu Labang swajai megalong West Karbi Anglong Labour Union wan meipu manop kramsa Dipanjali Amsi lapen kadokawi Labour Union wan kaching hon aratatum chetongdur Kardom nili tum pini ladak nijang Karbinglong pen Labour Union nili tum sitame kedam tang ningkan surhinira ingko ya ningkan pen nili tum la Labour West Karbinglong Labour Union pen laso India Independence Day nili tum kata London mate plek kang thordun laso dengdon bomlo lasi pinian bangke nili tum West Karbinglong pen sitame ingdeng batai pho kechok lo la 78 India Independence Day la so ke deng don mangke nili tum West Karbinglong pen sitame batai pho an si pinian kenang lelo la si nili tum ke bangji por sitame nili tum la Labour Union tum pusitame nili tum International Labour Organization aposini tum sitame isi kang thur ponje phang nili tum kenang solo nili tum sitame India asu India ra posi labang su nili tum la separate abangke Labour Union pen king thur dona kaklo la sinili tum ke bangji aphan sitame la mesen pen nili tum ke claim ke dam ponji phansin tum chingwai chingki che than bon bomlo la pen nili tum West Karbinglong nili tum central committee pen danglok la kedon a committee branch pen chenglok district committee pen chenglok area committee pen chenglok sitame tum la hai bansi chingki che than bon bomlo la se ko son si ke bangji efrang phan ni tum lebar tum han kang thur ponji ma
laso bang kini tum isya por kanang pa opposite hai si chingki chethan bomlo আজি ইয়াত অনুষ্ঠানখন আমাৰ আজি ফ্লেগ হোষ্টিঙত অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছোঁ যিহেতু আমাৰ ফাইবাৰ ল'ব আমি আমাৰ লেবাৰ ইউনিয়ন পৰা আমি এতিয়ালৈকে 5 বাৰ হ'ল ফ্লেগ হোষ্টিং আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই যোৱা তাকে আগন্তত আহি থাকাও আমি ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ বা এই অনুষ্ঠানটিটো যাকে বহুত আগবঢ়াই নিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ সবেও সাপোৰ্ট কৰিব আগন্তত আহি থাকাত আৰু এনেকুৱা যাতে প্ৰগ্ৰামসমূহ আমি পাতি যাব পাৰোঁ যিহেতু আমি আমাৰ ইয়াত আগবঢ়োৱা আমি বেছি বছৰ হোৱা নাই তাকে যেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত আমাৰ ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন যেতিয়াৰ পৰা হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বিংত তেতিয়াৰ পৰা আমি ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ অনুষ্ঠানটো আমি আগবঢ়াই আহি আছোঁ আগন্ততো যাতে আগবঢ়াই গৈ থাকিম বুলি আশা কৰিছোঁ Inglong So Health Clinic Hanjanglang So Weekly Market along Kangpupon. Pai ni phaikhori pho arni ada por phai kebra achitim apor malom Hanjanglang So Weekly Market along Inglong So Health Clinic Sri Himari Tokbi Meiphu Bajar Committee Ari Dengpen Kangpupon. Son Sibang Swajai Megalong Habi Rongpi Social Worker Long Being T Assistant Secretary Seva Kendra Sarthe Hanse LDA Irrigation Department Mrs. Durga Rongpipi Executive Engineer Irrigation Mrs. Tanusri Pathak UDA Irrigation Dr. Lunse Kiling SMO Jyoti Prasad Mudoy CHO Sarihajan Anparta Mankido Kethe Gidingatum Chetongdun Anparta Sekachilang Avarsai Ultrasound, X-ray lapen kaprek avarsai longpon ikjipusi pachinipon. Ingdeng Troxike Branier Kep India Independence Day pen pachetondunsi football knockout tournament angdung kiti ke pamanpon. Lakhain koraisi Borjan emisi constituency ke parlo Nagaland border Karbi Anglong ahoy khotkoti Longkathar arong pathua klam along Genesis Max School lapen Power Cup atumpen pater piponsi kedamtang ni phai CR ni pen football tournament ke pathu pangcheng ponsi ke jutsi arani mate angdung kitia jai mek pimanpon sonsi Phantom Football Club lapen Horang Football Club atum angbong ke pathu ingtang rakpen chedan ponlu bonta hin ateran atumta kangtang kachingbar chitpen ajok puputa gol chingbar khrikhrilu sonsi PFC 02 lapen HFC 02 apor kadure ajok si sai jokje aphi tiebreaker pachitur si Phantom FC 03 lapen Horang FC 04 Horang FC atum tiebreaker pensi angdung kiti pathu chepahai ponlu Aduntu Bangswa Jai Meg along Alohi Sarpoman Pen Vinod Ingti Kathar Sorkari Gaubura Long Kathar Chandro Singh Rongpi Sorkari Gaubura Karagau Dharmoteron Meiphu Kra Chandro Kathar Social Worker Ojoy Tiso Sorkari Gaubura Men Tiso Rajen Rongpi Rongasar Anparta ke theki dingatum chetongdun si Football Tournament ke pathu angdung kitia Jai Meg Mesen Pen Pachunpon Bukajan Besar Kurube Karbiang News